Sobra 500 nga kayaman habungton sa Julian at Malangpuson nga nabakunahan ni pinaagan ginumara nga Anti-Rabied Vaccination Program ang lokal nga pamunuan bungto. Ipinaagan na Office of the Municipal Agricultural Services or OMAS adto na kalabay nga simana. Ginbuhat ang panmakuna nga mga ginaataman nga ayam na edad 5 ka bulan ug sobra pa palibot sa 16 nga mga barangay bungto nga gintikangan hadton May 26 tuig 2026. Importante ang pagdumaran sa simultaneous vaccination activities sa iba-ibang barangay bungto para masiguro ang herd immunity kahayupan ngan para maging talwasan katawhan kontra nakamamatay nga rabies virus. Ginpapahinumdum naman han lokal nga pamunuan mga pet owners nga dili la pagpabakuna ang ira responsibilidad kundi ang sakto nga pagbantay, paghigot ngan responsable nga pagataman agud malikyan ang mga insidente sugad han pagtukob nga aksidente kalsada nga makakahibang hay kasi tawo sugad man hahayupan mismo. Impormasyon na ikay pinagan lokal nga pamunuan bungtuhan San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.